Nih, Apa surprise dia? Tambah kamu duit lah, singkang am tas ni. Kublai yepi manga Melvin Mukim naka film Lyngkha beneng na komen ban pentip shepi ba nginwan rab yang sa sisi ni ka film ha ususo tham auditorium na ruga kapra tarik adu lifeway tarik ubnai jamang ki por kilong khanar baje mensngi ar baje mensngi san baje janmiet bat hanyo baje demiet kermen manya kendu biang yepi sa sisin ki khubor kapatisi TV Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission na kamta ka nursing but paramedical course, ka bala itu da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Uwi ni ginosong snong kalapangap, ublatip kerteng kum umba let dakhar, ula Mynsaw jor ni gibanta ka khali. Hadian biki Karbi gila Siat, da ki jisi Siat sim, yaki Nongrep akhat pratrik jemang aja penriu. Kat baki dang yar ban litrem, syaki Lyngkha gibadan hajan nong snong. Dapat West Karbi Anglong District Assam, ka snong kabadan kaput baka snong Lapangap, ka bahap apo ka West Giant Hills District. Ki Nongrep ka snong Lapangap, kilami na laying kakapua koi bajim stem, ban yar syaki Lyngkha, handai tang sar Minit, bagi dang sedang ban pu Mohkhiew. Lyngkha, ki Karbi kibla ap tap lupa, na kaput, kila Siat da ki jisi Siat sim, yaki Nongrep. Kat hadu bagi nong Lapangap, kilhap ban patno na Lyngkha. Kat hadu papermi yang ni khubor, u Deputy Commissioner buat Superintendent of Police ka West Giant Hills District, kidang pelong ika jingalang, buat ki pulit ka Assam, ki basyong ketem ha ulum pentor. Lasa kiru akan digasngi, bigi dekhot ka Khasi Students Union na rilum jaintia, kilahir sa kasnong Lapangap, pansanran lang yaki Nongrep. People siat dah, lara siat gini, people siat. Ye cak mah? Hah? Saya jadi jiri betulพี่sai. Lara siat gini, tapi dah siat baik kiri, dah siat tam gini kata naik wide. Maniki memang ya cak yang retah ini. Imam hok imam ini, duduk maksiat imam ini. Yang ki mau bami. Yang i hok yang i wan ini minta yang ki. Ini sih anu kuat. Ngau Karbi. Pak Tiaw tu, du bom daru tu. Iya daru. Tiaw dan tuan. Bilor dan. Oh, dari bilaru. Tak bilor tah. Oh, sekat bilar daru. Mendepan bicibat tu yoyi bisa ya, mendeyuk gitu tu yoyi apa? Apuh di mah mo. Oh, di yang tu mah apa? Ubulan sa punya tu. Katu bet ke tipor rungan. Oh, katu bet ke tiporsnya emang kan. Kita nanti berat. Mendeyuk pun lain berat kau kamu tu dah siat ni. Hama ilar ya. Ya tayo na dia overrem bro. Angon. Ya, hampir ramai siap lagi. Ada ngabe kaya am dot. Mak lambet ke lah. Nah, kalau gitu. Tahu ang dia ang to ang bro ya bawahnya. Saya mau bet. Sama kan sih. Am soro maran kelamu udah. Iya tantik kan kelamu. Ram merga. Lak na porwa. Dem yei deh tak kelam kan. Siat ona. Telau tu wiam. Perlu ne. Dayuro. Mereka getai sang lai kam teh dia. Piu. Wei tang yut dom tu kon pelan.
Yan nga tayo ang sky ha anan ya. Arahe ay kamre. Ken wi. Ken wi sa ngita na tayo. Ken wi tu ang silon. Mana poy de siat. Ay, hampa siap kuah mau depi ay. Ini aku ingin ngomongin bro dan. Oh bisa. Kurang deh. Ya betul. Main trip iba itu kira li. Ya thằng yung men tumi. Tayo dito ya kayo. Nggak seru aja sama itu kan. Dari ayat tuh juga. Lali kuno. Pak iya bilang sih. Waktu sekolah saya. Thao lạc ra chỉ cắt quay chắc ca sẽ chỉ lạc anh ấy bám ấy cả. Tanya bangun sekarang. Namanya daerah udah bang. Beda kuliah kuliah sih. Mana siap kalau siapa buat iki. Uri, siapa mahak pulih dia ke ipono. Kayak abu juga yang area lang sendiri ya. Si Teo dia ribuan em lip kan nih. Nong, kurang nggak bisa lihat. Sini banyak dia. Teh hampusit. Sekarang tanut kira nih tayo kata di situ. Mà em tempiak itu. Ada di kira. Mata kali bojin tempiak itu. Units na wada cikle ilok teh yana. Banyak tuh kesini sekitar dia harus saja. Kalinda temu ko dulu. Wah ya pun aku udah ketemu lagi salak terus deh. Simer ni perak dan nyuan. No. Lagu sini. Payung iya jadi em tang ben gitu. Siapa weh? Najet ni. Merok penuh. Cari chong apa sendiri, chong sendiri. Mai ni dah dapat deh. Pidan dukan marbam ndai compare la ka bared ka pidi harut surok ni ka bahe kum ki restaurant bat ki wei ni pishat roti shat kiek bat ki wei na ka benta ka koi ka khya chong ki pat ba nong bam nong di pat ba phinyo ka ching shania naki
Pidon kam bandon deka lisen ke papaka kabala itu deka an kata ke Food Safety and Standards Act arjar Henry ling baka section lai puwe iwe kam deka ba bapinyo eka lisen pila ban apply ke online link baka website foscas.fssai.gov.in daga ba pihak penupload ru yaki kod kisla badan kam kat kum kejat jengkam jongpi pila ru banyak kendo yaki designated officers lani food safety officers ke badan hak office terekam jongu lani ke district medical and health officer habro ke district ke badan hamegalaya latno tang ha is khasihers pila ban let bed chak office terekam jongki ke commissionerate of food safety ke badan halowa lachumya nakabenta ke kot kakya kinong bam nong di lawan Rashapi daga Commissionerate of Food Safety, Government of Meghalaya, but Balakrishnan daga Food Safety and Standards Authority of India. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in. Bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside we laugh and sing. We share snacks, we help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school with friends and a little bit of home. This is STEMS, our ride, our future.